Mesia. Say amen. Hakai lo nam ta'u poe lua whai upo muamua se o le Faiva. Haggai chapter 2 verses 1 through 9. O lo tātou iai pēr tātou short series, Finishing the Task. Finishing the Task. Ia whaai uina lau Faiva. Ia o seisi whaupunga ia whaatau muu le whaamoemoe. Ia o lo whaawau pēr tātou series lea. Hakai lo nam ta'u poe lua. Manai al tātou whaitau whaatasi mai ei whaamoemoe. Whai upo muamua. Ia ai whaangata mai le whai upo iwa. Haggai chapter 2 verses 1 through 9. Ia ko lo mori mai foi lo whaanga missionary o tātupu. Se tasi leo missionary lo support tātou. Sa maua foi se taimi e mafutai mai missionary lo manuia mea uma. Lo mori mai whaatai o missionary e tusai mai tātou support e masina te tasi. Ia o lo manuia o lata o sanga mulimuli nei. E uma loa na retire ela i o la hua. Ia o taimi la nei o lo tau su e seisi missionary tau ale e whaawau e le ngā runga wha missionary toma. So mele ia manatua i o tau sanga. Alo te le la wala ngā runga le tua. Ke le la wale mana ongo ma mission. We need a lot of missionaries. So I'm praying. If God is moving in your heart to be a missionary, it's not just pastors. It's just not just teachers. It's not just, what we Sunday school teachers. We need missionaries too. Say amen. So if God is moving in your heart to be a missionary, please, we'd love to sit down with you and talk to you how to get that process started. Ia malu atu le atua, ia la mona le leile wala awa le atua ia te. Oi, ia ale Hakai lo nam tāpu oi tāpu e lua whamanmole. Tātou whaitau whaatasi mai iai, ngana Samoa whai upo mua. A whaamata mai Faiva. A whai o maua wala o mai bi ia le atua. Tātou whaitau wai i a. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jozadak, the high priest, and to the remnant of the people. Ask them, who of you is left?
who saw this house in its former glory. How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now, be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all ye people of the land. Be strong, Midway Samoan Assembly of God. Be strong, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Amen. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, that my spirit remains among you. Do not fear. Yes. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth. I will shake the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. And I alone will fill the house with glory, says the Lord Almighty. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. Say amen, church. Amen. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Say amen. E sili le mamalu lenei Fale mulimuli lena muamua. Say amen. E sili le mamalu lenei Fale mulimuli lena muamua. The glory of this latter temple shall be greater than the former temple. Say amen. In chapter 1, we finished discussing Omantato Talanolim Tao Muamua, le Tulanga lo Yaile Nuo Israel. Leo wa le tafeanga esfulu malvalu tausanga o lo lato yaipea ile nuu leo Jerusalema o una fola to le tupo e puresa ia to e foi. Return to Jerusalem and rebuild the temple. And so they came back, and we know the story. If you look at it in Ezra chapter 1, 2, and 3, they first began by rebuilding the altar. Mea muamua na fa'afou o le fata faitaulanga. They put out the foundation of the church or the temple. Then the Bible says that when they put out the temple, the people began to rejoice. And as they rejoiced, all of their neighbors heard. And they were wondering what was going on. And so they came. And instead of encouraging, they came and they discouraged. Say amen. And so then what happened was, after 2 years of work, the work on the temple stopped. And so then 14 years the temple sits in ruin, and the work has stopped. The people were more concerned with the beautification of their own homes than the building of the sanctuary of God. 14 years the temple laid in ruin. No one had the heart to finish the task. Walato fatamala, walato fataladele avanoa, walato le fa'amalolosi, e fa'i uina le Faiva, pe fa'ata uina le fa'amoe o le toe fausia ina le malmalu le atua. And this is the reason why. The reason why is because they have misplaced their priorities. I then we start blaming the devil.
Consider your ways. It's not always the devil that brings you trouble. Sometimes it's our poor decisions. O tatou filfilinga ele sa'oluma o le atua o le mea leo le manuia I oe malau ainga. Au le fia tatou e tusi tatou lima ki a Apollo. Ainga le aka ki a Apollo I le kau so o langa ingoa. Malau le iloa e leo le ki a Apollo a o tatou wa filfilinga leo o ta ofi ai whamanuianga le atua. Mea la le wheme e tau te whiue, e tau te aai, e tau te le maona. E tau te whainua e le whaamalia ina. Ai se aranga, awane I ngalo ia te oe, pe o le tana iopo, o le atua na te foai, o le atua fo ina te a beseina. So le mea la le lui atua I langa, pe o le whaatu, e le o whaasa mai e le atua, ia le nofo tātou I whale manai, le o whaasa. Au le whaalawe lawe, o le mangai o le whale lai ngofo ai, a le whaatafuna ina le whale o le atua. Si o le mea le tona whai o le prioritize. Say amen. Ia toi wha mua le atua I tātou ainga. Midway o lau tatala o lea. Ia toi baba aia o yo wala letai au. Consider your thoughts. Sometimes, is it really the devil or is it what we're doing? Say amen. We need to consider our ways. We need to look at our own lives. Are we really bringing honor to God? Or are we doing what we want? See, because when we don't put God first, no matter how much we eat, we are never satisfied. No matter how much we drink, we are still thirsty. No matter how much you work, all the overtime that you put in, you put all of that money into a hole that has a pocket that has a hole. Why? Because God is no longer your focus. You are your own focus. And I'm praying so se taimi e mai se tātou taitai o le tātou o mai le lokungi e le focus yaki oi. E le focus I le whaiwhi au. Ai focus uma tātou I le atua o ia e ona le ngā luenga nei. Lea la le au le tātou o mai whapeo tātou tofi. O tātou wha mai whapeo o tātou ingoa o le leo le whainga o le mea lea o le tātou tāleni o le leo le whaamau popo o mea lea I lea o ngā uma mea ngai le atua pau le mea tāua I le atua o le mamalu o le atua I whaatumu ina le whale nei ina ia tātou o mai e tāpua I le atua tāpua I le atua o lea le taulanga I fia I le atua o le loto whaamaulalo ma le loto tu e mamamuina. Say amen. Pau lea le tau langa I le inosia I le atua. Lea la o tātou whaitau I le mtau poe lua leo whai mai ua tau nuku ua uma le ngā ruenga le atua. Ua uma le ngā ruenga le whausi ina manmaro le atua. Say amen. I le lima se lau lua sfulu se o lima sfulu ma leono tu sai whātau sanga. Whātau sanga na whai ele ngā ruenga lea and now God comes lea la ua fio mai le atua ma le fesili. He comes with a question and he's asking the people, now that the temple has been built, it's been 4 years since they've been working. Praise God that they were obedient to God's word. Say amen. Na malisi ngā mea o le wala au mai le atua ai kako ke le usiu skat. O lisi ngā mea le mangui ai tātou e whaatai le atua lea ngā watu Hakai e toi whaamanatu, toi whaasau-sao, toi whaatonu, lea la o stai e a ingo o le whanaua Israel o le ngata I lea o lato o e whanau le manmaru le atua. Lem tātou whaitau wai whamea na lato mātatau I le atua. They feared God as well. And they knew that God never left them. Say amen. Midway, can I just submit here that God has never left us? O lea lava le tele o whaafita au le mapuapua ngā, awane e ngalo ia te oe e le tu ua ia le folfolanga lea le atua, e whaatasi bea le atua malana e kalesia. Pe te waba ai pe te le langona ai pe te lewa ai foi, awane e ngalo ia te oe e le suia lava le folfolanga lea le atua, e whaatasi bea le atua mai tātou. Say amen. Don't forget, even in this time, God is going to be with you. And when we get ready to build this sanctuary, I want to tell you, church, do not be discouraged. Account Nanga Midway, I want to popole. I want to mafau. Me nga wa tuk mai faalinga, I want ko faakali. La ngona manatu wa ufa pe se a ko se kausanga se lua wa ma yai ai le ai o le sau le nga pa ia I want ko faakali. Ya la so ma faakali ya le wa ngai hoi mai le tua.
O le mea lai mana o mia tātou Midway a ngā yoi le atua, ngā yoi fo I Midway. A le muamua ko le atua, a le mamawa ko I kua Midway. Say amen. When God moves, we move. And when He stops, we stop. This was the picture of how Israel moved around whenever they saw the presence of God. The fire by night and the cloud by day. When that fire went up, they knew that God was getting ready to move. So what did they do? Pack up the tents, get everybody ready. We're following God. And they followed God. And when the fire came back, that means stop. In other words, the encouragement here at Midway, when God is moving, we move. And when He stops, we stop. Everything we do, we need to do according to God's will. Mea la leo te lefia whaatantan ia I te o whaapensisi na e meo wawe wawe e nion I whaiwhea la mo le whaalinga leo atu umai le atua o leo o fia ngai yoi le atua a lea whaatuai tato mea la lefa mei awoki whaakuai alu loa e kai kaini nei ia kako wolo e whainga nuenga say amen o le umi foi kaini leo kako sila fia o le awa onga ko spaia o le olo tangata ia e pei o le funga le tai ao a ai o I for blow mate so it's just like life is short. So why waste time waiting when we need to move because God is moving? Say amen, Midway. Are you guys ready to move? Turn to your neighbor and say, come on, move with me. We're going. Amen. Turn to your neighbor and say, pack your bags. Let's go. We're ready to go. Hallelujah. Amen. We're getting ready to go. God is moving. Lela o saule atua ai le malia I le fsile le atua whalonga le fsile le atua le fsile le atua e ai nisi o tu tutue e nisi o tu tutue nisi mai le tupulanga matutua sa lato moli mawina le malu na faia e Solomon ko sa leva la au le atua I tangata ia le au matutua le sa lato moli mawina le malu le na fau e Solomon le la fa mai lo le atua la fsile fa mai ya las ko vai Last go by, so he's talking about the older generation. He's saying, what do you guys think? You guys who've seen the original temple, you saw it in all of its glory. And if you look at what Solomon built and you compare it to what they built today, it's not the same. Because in the time of Solomon, he had all the riches. He had all the gold, all the jewels, anything that he needed. In fact, people were giving him material. But here in this moment in Tanya Hakai, ikaw lengis. Limas fu wafe ka ngaka ko fo elegu. Le winga la ikiki ka ngaka ngao ma lu le fau singa man. Fa ta sanga ka su engi me fa yai. Me la le ko fsili ko le ko o ko ngama ko le sko vai. E mami. See, to understand this, you need to go back to Ezra 3 verse 12 and 13. Ye malama mele ai alu lai tusi e sere tolu fa pesuma lua suma tolu e te malama lama lai le kali la le o tangata matua le la fa ita o te fame ona ala langa le o le nu uma ile langa tele I vi inga ya Yehova ona ua fa aba ina o le fale o Yehova e to a tele o le au fa ita o langa masale vi mamatai sili o e na to ina na lato wa aya le ulua I Fale famei sa feta nisi manele o tele ina ua faaba ina o lenei Fale yo lato luma wa feta nisi le famei o au matutua le famei o le to tele o la au faita o langa o la au sale vi o matai o to ina o manu famei o lato baba ai o lato feta nisi Hawani abise ke we fa pe wakangi fo le wakumule nganga ai le wakangi wa fa ngoa o le fka ngisi wa fa ngoa ai sea langa le kukusa ya le mata mo fie o le mamalu muamua ma le malu le mulimuli. It wasn't the same. And I want to stop here and submit to you that there is this issue of comparison that we have to deal with. E iai le isi lea whaalawe lave masani no so tonu le kalesia o le whatusa. Au te tonu o te iloa nisi o tātou o mātutua se I tulou lava iei temi o whaalonga whaitanga leo si o aso ia. O aso ia le whaatumuina o le nganga pa ia. O aso ia na fufula o matangata I le pai mai o le nganga pa ia. I le papatisoina le nganga pa ia. Ai aso ia. O sea koe wanga ia. Si o le mele maua foi I. Le wa whaakusa I aso kuai. Ma aso I o ngapau I. Au te fia mga o whailoa ia te oe. E leo se mele le mea ngau le whaakusa.
Langai a vea le mea ngā e whaavai e le kupulanga whong leo lo tamwhai. Mea la le whamei o whaka nisi koe inga a whai kau le wha o mga whamei ua lei longa e le nuu le leo o le alalanga o leo fia ma le leo o le whaka nisi e le mga o kupulanga na hiki o leo kele a. Nā lau a mix ai ko kongo ma le whaka nisi o ka ngaka mākua. O ka ngaka mākua lau wha ngoa le wha le kongo ma lai kiki o ngei manumaru. A o le kupulanga fo lau fia ai sea langa leo koe wha kou le manumaru fo. O le senga o le baba ai o tangata mātua ma tangata ma le talavou. O te le wha apea e tamu whaina i te vai o tō. No, this is a lesson to bring us together. Ia tato o mai whaatase. O leo tamu whai atu e lau ngatu ina ia ese. Baba ai nei tupu me le tonu tato e ka le sia. O le baba ai ese o tangata mātutua ese fo ma tangata talavou lea. E tasi umatato le fina ngaro le tua. Pe matua, pe laititi, pe wha mea alofa ina, pe le ai, pe te lelo mea alofa, pe laititi lo mea alofa. O le alama le mea tu inatu le tu o tatou o le a inga o le tu e tasi no mo le tu mea nao te wha malusi au le wha tusa e o foi le taimi le la whai e tatou taulanga wha mole e ka le sia a e wawa ai atu o vai mai le sawa lisi a inga au le wha tusa i e tatou o mai e ngā lulu e wha tasi i e tatou o mai ma le loto e tasi say amen. Because this is a big problem. Here's the thing. You cannot compare yourself. The reason why you're comparing yourself because you're making it all about you. O le mea ngai whiu ngā o lisi whakusa nanga e le kia ngā wenga lea kua le apa kore ia. Ai sea, langa whiu ngā o e sili a ia me oma. Sili a ia me oma. Whiu ngā o ia sili baba ai e kulo ia. Lalo wan wifu fo. Ia loa ke le langa suru wai loa lau mai lunga o. Ia ngā alu la ia ki ngā ngā e koe leisi kupe le account awa pusia ia le lua se lau ka la. Kan waile fia sili, kan waile fia whaakusa iai. E ka ko whai keke mea lea e ka le sia. Do not, the trap of comparison, you know what? Comparison usually leads to competition. And we need to be careful. Ole whaalape lawe le ole whaatusa. E uma ifo, ole awel vi inga le tua ai so oi ma le tauwanga. Le lawa kau wā, le lawa kau whai ia sili a ia. Ale sili, e maua isa vi inga le tua. E maua isa vi inga. Mea lele e kale sia ia tatou ngā lulu e whaatasi. Ia tatou, you know, this is the new, o te noe tonu ia tatou whaataua leo lo iei core values. One of the new core values that I want to introduce is simply this: a unified and honor culture. A unified and honor culture. O le lotu ngatasi ma le whiawatai. Langa e pau leo le ki e mawhai na tupu e le kale sia. I love it because I'm going to fight for this for the rest of my life. As long as I'm pastor here at Midway, I'm going to fight for the church to be unified, and I'm going to fight for the church to have an honor culture. Because we need that. See, there's no use to come here and we don't even exemplify the love of God. How can you tell you, oh, I love you, God, okay, alofa ia ke oele atua, aulo tua oimalo usonga ke ngofai au kawhai e le kai kai e alofai. You cannot. You claim to love God, but you can't even love your brother that's sitting next to you. That's a phony and fake church. I don't want to be part of a phony and fake church. I'm looking for a church that is unified and knows how to honor their brothers and sisters. Praise God. Amen. Thank you, Jesus, for your word. Yes, amen. Praise God. Romans 3 verse 17, let us give honor where honor is due. Amen. Romans 3 verse 5, ia tātou abatu le whaaloaro, ie ua tatau i aile whaaloaro. Lele foi ua tātou talanoa so i le whaatuso le ka le sia le tino ke riso. Lele whamei a whai e ti ngāle tasi tu tino ia ti ngā whaatasi e tu tino malapa. E whamei e pevi ia foi le tasi tu tino whamei a ia tātou Oli fatasi. Amen. Praise God. Le mau lunga le mau se si po se isi kulang o kanga e mo fulu me fai. Amen. Ke iau e fua. Ai se ala ngala e compare fo. Na fu e fakusa. Na fu e kom fai kauva. Po le baba ai o maku o sili ko la ko fa ngau le sfa. That is it's a trap. Stop comparing yourselves to each other. I'm telling you, when the church can figure this out,
When the church can come to a place where they stop comparing to each other, stop comparing their gifts, stop comparing their calling, stop comparing their ministry, stop comparing their families, stop comparing their kids, stop comparing each other. When we can figure this out, oh my gosh, what a freedom when we would build a unified church and an honor culture within the church. Le loto matasi, o le fiawa taki. O lau tatalo le tua tato I kalesia. Langa le aise o ngā kako o mai ai ma pisa o ma kako fo le swapa o le kua. Ai ke le alofa ai lo uso le ki ngofo ai au ka whai. Ia tato malama lama mele tam whai. Lama mele tupu ia saulom ta avita. If you remember, ia le taimi le saulom ta avita le whamei ia le tala ina ua toi fo I maia. Ia ta avita I le taimi na o atu ai e whao matia au Filistia whamei la o mai uma ia whina nu. O mai uma whina nu o ngarato pese ia pese lea o langi lan pese fo o pese whamei mei an pese whamei ua whasia e saulo o na tohafe a o ta avita e se fulu mai afi o pese pese ia pese a malako reilo o ingo I fua saulo lako pese ingo I kako ingo aisa langa lewa whaanonga ku saulo ngau le afe ale ku mai ake ia au le sfulu afe loa ku a koe ka vika a e whai kauna I e whamei la le kala le whamei I le kaimi launga whaanonga e whamei wo I ka ia saulo whamei la le whai upunga e sfulu alu whai mta upa sfulu alu whamei na fua mai lea lava aso o na lama o saulo ia tawita I le kaimi ale nga whaanonga e aise alanga wa kampea. See, he heard the comparison. This was the comparison. The ladies were singing, oh, Saul has killed his thousands and David his tens of thousands. And Saul became really angry about that because they gave him only 1,000, but they gave David 10,000. But the truth is, David probably did kill 10,000. But instead of honoring him, he became jealous. And the word says this, from that day on, Saul kept his eyes on David. That's what happened when you compare. Instead of keeping your eyes on Jesus, you keep your eyes on your competition. And then it doesn't help you. Mele ole faala ve lave le ole fa tusa. Langa e uma I fo pawal ngaka ngai ke alu vava ai so pe ai alu loku. Ol ka ngaka ngai ke loka va. Ai le vava ai le tua le ona ngawe. Me la le o tupu I le vava ai fa me e o mai le aso nga lama nga a maka I o nga lama I saulo I tavita. Ai sea ole fa tusa. Ai va ai ole mali ole fai upunga so ai ole mali fa me fai upusko fa me o ole tai ao ona o Sofia ai leo saulo I le nganga le anga we tau maua mai le mea so I le mea ole fa tusa e maua e tātou ia le loto le anga langa le upo mongi anga ole fa tusa o lo loko le anga fu le kangaka lo manguia alea o al kuspa ia a manguia se kangaka ko tu tino le kalesia ia kako oli fakas ale fala vela o le mangui o le kangaka ki au faifua la le ufia show mai fo ngaka vale po a fe fo ko koso ai si o kala kangaka e fai fapenga a le fia fa kasi fa kai le tua o fa mangui le na ai mai le tua I sa vale fo ale mo fo fa kusa la fo fai mai la pera la fo fai mai la ofu le kai fa maoni mai le solulu si o mea whaapea, o mea whakauwa ai kako ke mawhau ai, a o mea la iki ai e whaongai le ki a polo, e uma ifo, o e loko leanga, a e le loko le leima loko mama, a wa ngā o le loto mama e te mawhai o na sila fia ai, le fina ngalo ma le malo le tua. Loto mama. A tono mea ngai kau I nifu ai lo chano I siaso. Nanga ngai ke le sau e baba ai le aku, ai ke sau e baba ai le fo sau. Na le fos o ko se ke leo ni sei se lo la va so mi o ke lo fa ka ni sei ko a pa u le u le fa na sei ai fa ya ai sia o le kauvanga. It's not about competing and comparing. It's a bad thing, church. If somebody's wearing a big say, praise God. Buy your own say. Amen. Wal mea la le o fa kusa is going as ai o le isia so mai o Sofia le mama le. La le sia ka ko fai keki.
Ke we alu alu lo fa kusa ele lo lewa ngale angalo ko mo lo. Awole le anga folo loko. Se a mo se si yo se skanga ka mo lunga nga kokongi mo wi ia le kua. E awole lama fua. Mo se fa mamianga le atua ia tato oli fatasi. Tato fia fatasi. Ai ko ia le kuskusi lima ma fai kala fua. Kako oli fatasi ai se ana mo fina ngalo le atua. Au lava le mea fai ona I lua le lalo langi o tātou ona so. E a fai tātou te nofo whalofa. And so like I said, I'm going to fight for the honor culture. And I'm going to fight for unity. Be careful what we say to each other. I know e taingi e tātou te ulai ma e tātou fai te tātou tālai fai. Nanga pe mo fai ako. Ile ai anga mahalo to nei finge I le pese lako pese. Ai le wa fa inga I aku po Israel. So mena le kako fai kike fo say amen. Vai kako pese ia pese fa le ia fa kusa uma me uma. I say amen. Let's not compare. Here's one of the things that I love. I don't know who said this, but this is a good saying that I got when I was reading. It says, every minute you spend wishing you had someone else's life or someone else's gift is a minute spent wasting yours. Amen. Now say that again. Every minute you spend wishing you had someone else's life or someone else's gift is a minute spent wasting yours. Stop wasting your life. Mo le sine me mai mau ka ko kai. Le la wo mai mau ka ko kai me o mai au ngai maka po I le tua. Ai se a ngala wa halo ma fo ma ka mai we ka wa ya. Wa ngai ngalo. Wa la na tanto koto le. O le vi ngole tua. O le vi ngole tua. So let us be careful. Let us not compete. Say amen. Look to your neighbor and say, I'm not competing with you. Say, I'm rejoicing with you. Kela na fa malosi lo le tua ino uma na sili atu to ina ia le asto baba ai le manu le. Ai le watato fai tau fa me ftanishi. La nga wole tutusa le mata mo fie ma le te leo le manu sai le mua. Ai fai atu lo le tua ia serpa pelu. A wole to e baba ai foi tua. Awa foi le to e baba ai foi le malu muamua. A ia o tō vava ai mai ia te au. O au o Iova o au. Ia o tō whātua mai ia te au. Ma ia o tō la ngona o au lava o ia. E le ai se atua na ngao sia e muamua ia te au. E le ai foi se tasi e mulimuli ia te au. Ia o tō whamaro losi. Ia o tō ngāru lue. Au au o ia te o tō iaso o malava. Ua wheta lai a Iova o au. We whaaloa e sau noanga mai wheta lai ngore atua. Stop looking at the past. Stop comparing yourself with each other. But look to me. For I was from the beginning. And after me there will still be none. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Everything begins in me. And everything will end in me. Say amen. Mela lefa me awul ko va ai foi kua. Lefa me e to tasi. E to I titi lava ona o lulu ina I leo le nangi male lanolangi male sami a toa male ele matutu o te lulu ina fo'i nu uma ona o mai I lea o mea ua mana o mia e nu uma. O le sili o le ale mea lea mana o mia e nu uma. The English says, once more in a little while I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all of the nations and they shall come to the desire of all nations. What is the desire of all nations? What do we need? What do you think he's talking about? What is it that we need most? What is the one thing that we cannot survive if we don't have? What is it? It's the Sunday school answer. His name is Jesus. Really? His name is Jesus. Can you shout it out? His name is Jesus. His name is Jesus. No, say it like you mean it. Do you believe in that name? His name is Jesus. Langa ole mele misi. Ole mele misi mele nga fa kwele ku au ko ma fa fu o ko le mar kwele nga fa ai se awa e sili atulea le mamanu ole
o le mamalu fole la to fatali ai o le ale wingo tana le tu si o se sele focus atangata o se sele la to baba ai o fa mua ya te la to ia le tino mai o le mamalu ai mulimuli le mamalu ma le fa pula o Jehova to tongo le fale le ai se a no ma le tua e mai mau fale po le ale manai o le fale muamua, po le afo i le manai o le fale mulimuli, au le ki a le manuia e fale umai e loa o le pula o Jehova. O le mamalu o le atua e whaatumuina i le fale leo. O le fesili, o le ale mea leo lo whaatali e ia le nuuma e mana o mia e la tau, o le mamalu o le atua e ala ia Yesu Keriso. See, in this time, they were building the physical temple. But the question, you ever wonder, why did God say the first thing that He told them to return to Jerusalem was to build the temple? We need to ask this question. What does the temple represent? What does the temple represent? Can you say amen? I'm getting ready to close and I want to end with this. First of all, we need to understand this. The temple is the meeting place of God with His people. Second, the temple was God's dwelling place on earth. And third, it was where sacrifices were offered for the atonement and forgiveness of sins. Ai fai tau lai le manalu o le whengainga tuai, o le ata o le whengainga fou, po le whaatusa o mea o tutupu i ona po nei. O le malu le whengainga tuai, o le mea sa a fio ai Jehova le o ngā tutonu le mu o ona tangata. O le malu le whengainga tuai, o le fale sa mafuta ai Jehova ma ona tangata. O le malu le whengainga tuai, o le malu fo i lea sa a vatu ai a mea lofa ma taulanga mu, o taulanga i toto o manu ma povi ma maa moe ina ia whaama ngalo ai anga sala o le whanawa Israel. O le whengainga tuai na. Haggai is in the Old Testament. He's building this temple where God dwells, where God meets with His people. He's building this temple where sacrifices were offered with the blood of goats and lambs. But in the New Testament, you remember whenever we take communion and Jesus says this blood is the blood of the new covenant. So se taimia fai ele fa mantua tato manatua le taimina siia Yesu Keriso le ipu mawhaape atu o le ipu lea o lea o le toto o loo fea ngainga fo. O le fea ngainga fo na o le whaatuso o le malu e le o le fale lea na fau le fea ngainga tuai a o le malu o le tino Yesu Keriso. A tau malama i le mea leo tau mawhailanga le tana le whamei e pere sfulu iwa lua sfulu o le nei le au soe ua tatou sa o loto e ulu atu le mea sili o na paia ona o le toto o Yesu i le ala fou e ola iai ua whaapa ia ina ia moi mātou i le ie pui o le ale ie pui o lona lava tino lea. Jesus is the temple. Jesus is the glory of God. When He was born, the word that was used was Emmanuel. And Emmanuel means what? God with us. Isn't that the desire of all nations? That God dwells amongst His people? Isn't that what Moses said? I don't want to leave this place unless you are with us. Because how else would the world know that we are your people if your presence is not leading us? O tau maua mai mele tau whai tūtuli atu ia whaataua iai tātou le ekalesia le mamalu o Jehova. Au nei alu tele tātou mawhawhau Fale nei. Langa e lea fio le atua i Fale na whai e lima. Ai a fio le atua i lea le malu lea o oimahaku. O le mea la le ia tātou manatua e le eise mea le anga le Fale nei. Ai aua nei ngalo ia te oe po le ale maa nai o te leo le Fale le la fau, po le afo i le leo le Fale le la fau. Ai au noa ma le whaatumuina o le mamalu le atua le Fale nei i le iso na aunga. We need God's glory, church. This is the desire of all nations, and I'm praying it's your desire too. If we are to make an impact in this city, if we are to impact our families, if we are to impact our communities, it starts with the presence of God. It starts with it's not good teaching, it's not good preaching, it's not good singing, it's not good fellowship. It begins with the presence of God. Ombele tamfai tole kalesia tato fia baba ai ile nga yoi mai le atua e Paul mele mana o mia tato o le mamalu o Jehova. O le mamalu o le atua. Ma la wa una tatalo tato e kalesia. Nei foi tengo lo tato iai. Ia fata ua ia tato le mamalu o le atua.
Ia whataua ia tātou le pupula o Iofa. Ia iai le mea nei, ia iai le o ngā tutonu le mua le ne ekalesia. Nei tātou mea nā e sili nisi, langa o tātou a matai le anapongi ma le tatalo. Langa o le mea ngai mana o mia o le mamalu o le atua. E le ngā ioi mai la le mamalu o le atua, pe a whai tātou te le to tuli muamua. Tatalo, whamaua lalo i le atua, ma wala au ma sa ili le atua ma lona whina ngalo o na ngā ioi ma le ia ma whamanuia. Say amen. O le talo le nei tai au, ia whamuamua le atua. Ia whataua le mamalu o le atua. Let us make sure that there is only one thing that we desire the most. That is the presence of Jesus. That is the presence of God in this place. Otherwise, when we come, we go home in vain. We go home just the same. I don't know about you, but I'm tired of the same. I'm tired of the mundane. I want to see God move in the midst of this church. I want to see miracles happen. But the only way you can come is not by looking back. Those days have come and gone. Praise God for all of them. Yes, we stand on their shoulders. But I want to encourage you. I will keep kilo so ikua. Whafkai le atua au au nga uma wa uma atu ai atatoa a nga i luma lango le ekalesia le o so muli le ekalesia o le nga i luma. Mena leo te talo tu e tato ekalesia i tato maua le nau ta inga i le mamanu le tua. Awal tato nau le telefo isi mea ai maua e tato le nau ta inga le ina fio mai le nganga le tua le a fio anga le tua i le o ngā tutonu le mua le ne ekalesia. I'm telling you, when we desire this, that's when miracles happen. That's when lives are changed. See, because like I said, it's not preaching that saves people. It's not that. It's the Spirit of God through His Word. So if you're wondering why you keep telling people to come, and nothing's working, because again, we can't save them. It is only the power of the Holy Spirit. So here's something. Let's stop nagging people, but let's start praying and pressing in, asking for the presence of God to come. Because I'm telling you, le fa mai kai ni mafapa ia e fa mai ua le mafai e au fai ka ulanga o mafai la ko ngā le mafai le worship team o ngā pipese le mafai le ainga kai o mafai la aisia la ngā ua tumu le fale o Jehova i le mamalu le tu ma le mea na te tawa i tato e kalesia iai se teime i le koe la unga fua i le koe pese fua nga o leo maia ai a fio mai le mamalu le atua le koe esi ngalo ngai fai pau ala meo le fai fo pau ala meo le fai mawalano pau ala meo le tōtuli ma vivi le tua ai a mata i tato na nauta inga i kalesia leo a mata i tato na pomo leo a mata i tato 21 day fast. Let's all pray for this. Let's pray for the presence of God to fill this place. Say amen. Ia whaatumuina lenei Fale i le mamalu le tu. And that's the prayer. Because here's the thing. I told the prayer meeting Samato Talanoa as I call the worship team up. Samato Talanoa nafi le fono talo. O te lefiu na o i to tele tato i taimi leo sa ma leo te tele fo i tato i taimi pese i tato vi inga. Ai peo le taimi e te talo ai. Pea leisi isi fia te talo. Eo leisi me le pisa le fa me o le kakalo langa mafofa. Eo leisi e ngu wa. Eo la ofisili a wai e ngu le kua le kia mi ke kakalo ia. Si na fuai mai se tu lau lama, na fuai mai le atua ia una mutu. E te whao ngā ina. Ina ia e wala awa i le atua ma le whaatua tua. Tai au fo i neisa mato Talanoa i le visenga tangata mā tutua i le tāhua o le tatalo whaataua nau i le atua. Le tatalo le sa tatalo ai hana. Le whamenga kangi a hana i lumo le atua. Whamenga memu hana muko o waka ai aku ia e li whamei o le malana wa kei e whapea ai o ngā. Malanga le loa ua tumu le nei whiwhine o langa nau ta inga i le atua e le fia wese ma le Fale ngei e le fia wha unga longa tatalo se i longa ua ngai yoi mai le atua. O le sili e whape ngās tato nau ta inga. Do we have a desire? Do we have that desperateness for God? Langa o whai atu fui la whono talo nafi. A wana leo mai whatau mu. Si o le mea leo iai o tu lai mai nei na o leo mai ai whatau mu. O le aise to e loto, o le aise to e sangi mai, o le aise nau ta inga,
ile mamalu le tua. Au te whamalu se tua I Midway, kakalo whakas. Le ai lava se isi mea mana o mia. Le whamei o na tau nuu ai lea, o na ho'o mai eila I o le mea mana o mia, e nuu uma. O le ale mea le mana o mia. O le afio mai o Yesu e o ngā titonu le mule e kalesia. O le whaatu murina o le Fale nei I le mamalu o le tua. Mea lau te talo tu e tato e kalesia. Ia mau e tato le anamnau te ina. Ia mau e tato le anoto. O lava taimi tato te whai excuse ai. O lava taimi tato te whaavai ei ma whaapanpala. O unga taimi langi awa te toi whia mana o iai. Lea me le tu ato toa loi le tua. Nanga pe una whai atua. E le ai se ao ngai tato watu le manu fo. Ai le mua asu ia tato wami. Mea la leo te talo atu le ana pongi le whai. A mata ona su e su e a tato ia tato. Ma natu I wha oi o oi ala. Talo le atua, a long time I reassess. It's a good time to reassess and decide what is more important to you. I'm telling you, if you put the presence of God first, everything else will fall in place. You want to see your kids come to Jesus. You want to see that prayer that you have prayed for a long time be answered. Begin with the presence of God. How do we begin with the presence of God? E amata I o tulivai. E kalesia o tato sa vale luma e le sa vale tato tu ai sa vale tato tulivai. Our knees, if we want to move forward, we're not going to move forward walking. We need to move forward with our knees. We need to start with our knees. We need to humble ourselves. This is what God said when Solomon said, pray for me, bless this temple. God said, I will bless you, but you need to do one thing. If my people would humble themselves, if my people would turn from their wicked ways, if they would pray and seek my face, only then will I heal them. But church, I'm calling on you. Will you partner with me? Will you partner with our leadership team? It's o te ngā tatou ngā lue whaatasi. O te lei loi a te oe se, a wana I whaamali ngō fia oi me leo iei, I tuananga leo iei nei. A wana I whaamali ngō fia, o le te lei o le ngā ruenga lea tua, te lei o le whina ngalo lea tua, te le mea fau e fia whai lea tua, ai te lo le whaalawe lawe, e le mawhai o na utu fia le waina fau I le whangu pa utu ai. Mana o mi o le wha fau. Fa'afo tato loto, fa'afo tato commitment, our surrender. Midway, I'm looking for God to move, but it starts with all of us humbling ourselves. All of us saying, God, we humble ourselves before you. We seek you. We pray to you. You are the God of this church. You are the God who answers needs. You are a miracle working God. There is nothing impossible with you. It starts with our knees. It starts with our knees. Midway. Join us. Join us. Our moving forward will be forward on our knees. Leo tato tu matato tu mole tua. Aye tato wo tato tu vai. Paula vanaliki. Say amen. Paula vanaliki. Ole lava fa fita o ke le fa pe akwe mangua me o mai e foi fa fika o la tu lai mai. Ai te loa. Ele malu e lu e lo fa tua pe a fai tu mau o le fina malo le tua. Mea le te whamanu se tuai, Midway whamanu losi, loto tene mai, o te loe whenga tāle meo le ala tato hui ai, ai e te mawhaia mea uma, I le whamanu losi mau Yesu Keriso, a whai e te tonu ai whamanu mo le tato tūlai, o te whia manao I e tato hala au mai le tua, a mata I tato ana pongi nei aso, lea tuai, a wina mailo a nganga paia, ni lini mailo a nganga paia, whaatumu ina I mātou I lo mamanu, le se au ngau le mamalu le apea le muamua, sui o mātou o lama. Tato hala au I le tua, tato te talo